Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bayan, tatapluraw. Ay nawaw. Sa nga ribo mo tayaw awat mo anisitaw. Day talang rutin na pa ati akwartak, tata. Kung noot talati payadam. Awang nga road. Las day to yun akwartak. Ay kwa awanan, naibusan ti baryak. Agpapada kayo mo it asag sa nga ribo ti kwartayaw. Kasanong road day tan, tata? Talagang awang baryak. Sige. Uray libre pa ila ti playtime. Hanggang tumulong kang agdiskarga kadagiti karga ti pasahiros. Ay nawaw. Ay, agyaman na alaunay, tata. Isubli ko ito isang nga ribaw. Ne, mayat matiisam mo, anisito kasinsen. Awan talibre ti playtake. Apay man? Kastoy nga main. Naglugan ha ni Tata Floraw. Ket sa nga ribo ti inyawak kaw. Diyak may ekspektaren nga awang baryana. Kunak, ano ilista na nga utang ko? Inlibre na mo time. Malugi mat ni Tata Floro. Ano kasta? Sa nabali ato tinulungak mo na nangidiskarga iti karga na. No apay nga minadi ka nagpabarya ije sentro Nasayat kit di Tanon na ilibre ti plitay. Isunto man ti aramidak inton maminsan. Tapno makalibre akto manan. Anya? Loraw, lakay. Saan ka day ngayon bagam kanyak? Anapun no ti jeep itay. Ewan mait. Apay aya. Lukas tanga raw, kurang to inyawat mo akwarta kanyak. Adan sabay, ti sana nagplitay. Ay, wan. Dakon sininger niya ni Sito di talaod. Buo sa nga ribo ti kwartana. Na, inlistam ko ba nga utang na Inlibre kaon. Sa nabalay, tinulungan na ka nang idiskarga iti kargak. Kanayon samot abuaw, tiyaw awat na tunggalag plitay. Saan ba't? Ita lang ngayon libre. Awan nga bin pagbaryak, tasag sa sangaribo mo ti kwarta ti daduma pa sa hirap. Kasanaw no agruam, kaulitin nanto man ang tapno makalibray. Ay nawaw. Ay saan ba't siguro? Iti anya kumaaga po nga aramidin naman ang tikasta. Ay nawaw. Hanyag ay nakasupot niya iniga Marilebe. Hey, coins, maray. Ay nawaw. An-anuam ti coins, maray. Ay, basta. Adamay ti pangusarak, maray. Sapay madlawan na dagsan, maray. Ay, tali maribaw, tiin pabaryak, maray. Anya? Win, naimbag ko nam dati na urnong coins di ta tersina. No, an-anuam nga min, ati adwa bariya, maray. Hey, secret ko pa'y laang, maray. Sana mabaling nga ibagakan ka. Alagaron, maray. Agpatuloy akmatan. San matgaya man nagbiyahe nila kay Mau? Ay, wen, kuding na ita, maray. Ay nawaw. Anya day tanadagsan na binagkat mo mait. Bakit? Nga niya kumapay ngay. Coins, adaw, asag pipiso na gitaw. Ay, an-anwam ti adu a coins. Ay, kat pagbariyam da gita, kadigiti pasahiros mo intun bigat. Ha? Ay, unay kan. Tangay ko nam, abuo, ti ibay-bayad dagiti pasaherom. Siya kon, tinagsapol iti coins, tapno at dalaeng ti pagsuplem. Ha,
Kita uklaang man. Di mo ibaga nga itugot ko amin day ta accounts inton bigat. Katwin tapno always ready. 5,000 amin day tao ilakay. Ay, nagdagsen ka nga awitin day tan. Ay, nasayatan ti kastoy. Tapno mabaryaam dagiti lokaw a pasahirom. Naglalo pa'y day nga anisitaw. Kas lamang ti-trip may. Amangan no agpasentro manayin kat buo asa nga ribo ti yawat na kin ka. O di saan mo manay na mabaryaan no ka. Ay, saan mo't siguro agagara te kasjay? Awanan ti adu asa o. Alaam day to'y accounts. Tapno adda pagbaryam. Awan ka diti nang i-reserve iti front seat, Tata Floro? Ay, awan pa piya. Ay, ag-fransit kan Ay, wan man, tapno sa anak maipipit. Sigurado nga aduman ti karga dagiti kalugaran tayo. Mala, awan pa rikaw. Ingkalatay di sangon no kaya maw. Ay, agyaman naklaunay, Tata. Ay, awan pagyamanam, tagbayad ka mo. Tapadasag mamati ag front seat. Ay nawaw, anya to'y nakasupot ang nadagsan dito'y Tata Floro. Barbarya samat. Ay, for emergency purposes dayta. Emergency purposes. Wan, dayta ti ibarya ka dagiti pasahiros kaw. Katno puro ako hinsmat, Tata. Isu nga road, tiada. Aywan, nalagip ko. Si putam anisito akasinsin ko, Tata. Libre ti kayat dayjay. Naibaga na nga inlibrem kano iti pamasahe na idi na minsan. Iso a plano naman ang asa nga ribo ti iyawat na inton sumarunong aglugan kan ka. Aya. Naimbag man ta na panunot mo ti magnitugot iti ado a coins. Isunto ti isuklim kan kwa na no sa nga ribo man ang tiyawat na, Tata. Tapno saan nga agruam dayjay a tao. Ay, nadagsay na mabagbag ka to'y coins. Bakit? Ay, nawaw. Kaslasan mo't anak sayan, lakay. Wala ta exact amount mo ti ibayad dagiti pasahero kitay. Aya, ni anasito ngay. Saan ang nagpabagyaw? Awan mag. Inton sumarno alawas siguro maneng. Tatalaga aparakin kwa na dagita accounts. Narigat no agruam. Amo konti style na jay at tao kay. Amangan mo no agunget no coins ti isuklik kan kwada. Anya kumaaga pa. Kwarta mo lata dayta. Idulin mo pa nga raw ta erwar inton bigat manan. Amangan no takawin da no ibatik iti jeb. Amangan no adda ti buwas nga ribom dita, nanang. Ano maya ti buo asa nga ribo anisitaw. Irwar man. Baryaak. Anya? Agawaan nyo at amangan no maladawak itilakad ka, Sigurado alumabas ti jeep ni Tata Floro inton madamdama. Apay nga minamasapol nga ipabuom. Kay suma lang nga igastos maw. Ay na, kasapula nga ron ti buo asa nga ribaw. Saan ka maawatan, anisito? Mabidlaan, talag ti pitaka. Ay, si ka magayang piyak anakan. Anya nga iteraramidem dito'y balay. Ay, umay kayo lang padigwan, antibitang. Ay, nawaw. Ay, kagyaman naklaunay, anakan. Sigurado ak magustuhan niyo daytoy, auntie. Tinola ko naman. Ay, gayam. Kaslaawan mat ni kasinsin anisito. Nagpabagyo manan, anakan. Agsingir samat manan, auntie. Ay, wag. Numayag ti presyo tinatang. Ada siguro masingir na. Di pa kasdawak lang itay ka. Impabuo na ti kwarta na kanyak. Anya? Jak man amoy ti dayja kasinsin mo, Pia. Kasla amok ti plano na, auntie. Anya kumangay.
Impabuo na ti kwarta na tapno may libre man ng tiplete na no awan ti pagbarya ni Tata Floro. Ay naglukon! Ay, marikrik na ako na sa nga ribon sa manantiyawat ni Anisito kanyak inton madamdama. Ay, huston sa tiatap ni bakit kaw. Kenti na ibagay ni Pia kanyak, hindi na minsan ngal daw. Tata, bayadak to ti pamasahik inton malam. Di ka madanagan tag subliak mutlaan. Uwan na, okay lang mo't kanyak. Sigurado mo lang nga exact amount ti hawat mo. Tanubo umanan na sa nga ribo ti kwartam. Sigurado nga agbabawi ka. Ne, tata, okay lang kung ayaw. Hanggang nakaisam kay matamang kita kanyak. Apay, Awan. ada ka di rugit itirubak, tata. Ay, kwa, awan. Adala na lagip ko. Ay, ikaki din no adapay lakad mo tapno malpasan. Plitek, tata Floro. Ay, kunakon kay. Buo asa nga ribo man ang tiawat mo ni sitaw. Awan ka di man ti pagbaryam, tata. Ay, adan! Ay, nasaya nga rin kasta. Urayan blabit ti sukli ti sa nga ribo buwain. Wala, tata. Sa anak pa imot abumaba. Narigat nga min no agbarya ket agman maniho akbaraw. Ang mga numaksidinti tayaw. Well, tata. Take your time. Ada gaya mong barya ni Tata Floro. Ay, sayang ah. Kung ano makalibre ang manay. Ay, nawaw! Anya nga ito, bilbilangan Tata Floro. Ay. Barbarian samay. Maguli ka. Ato yan ti suklen. Ay, nawaw! Apay, nagadutan! Awatan mo na ni nagdagsain. Barbarya mga aming. Apay, awan na duma. Ano usam day tantay so tiyada? Ni tatamay. Kas laluklukwin na. Saan mo't Talaga lang nga barbarya tiyada. Naimbag ko nam taadda coins nga intugot ka. Ay, kasanong nga may bulsa day tangay. Ita, si kamot tagdag parikaot. Ay, nawaw. Saan man ngamin amasapol nga ibulsam? Igamam tinapatag ko na itad ko ti suklim. Si kamat ti masabat ko dito'y dalan kasinsin. Anya kay ta nakasupot nga iganam. Barbarya nga rod. Pugtuak, barbaryat intad ni Tata Floro asuklim saan ka day? Ay, masuro na. Kasano nga, may bulsa mo day toy. Unakon ka. Nananata katawanak pa ilang mo kasinsin. Kunam siguro manan na makalibre kay tiplete nga malas mo tadamat tan barya ni Tata Floro. Nakababain itay kahit. Kasla pa'y makakatawa dagiti pada ka pa sa hirap. Basol mo matlaang Apay nga min abo asa nga ribo tiyaw awat mo kani Tata Floro. Narikna na siguro nga igagagaramon, iso abim malas man. Nakita ka nagpabagyaw ni Anisita. Apay lakay, siga ka day tinagluganan na. Kawan, Kay, as usual, buo man na sa nga ribo ti awat na. Husto ti atap mo bakit kan tinaibagan ni Pia kanyak iday. Kaya naman natin makalibre. ay nawaw. Ay, naibaglangan. Tada jay coins anadiskitar mo. Iso, di baryak. Naibagamulan ni Pia kanyak ti plano na. Kuna na siguro ang makalusot maday. Baka katawa nga ron itay. Ay na, agkaling ita na nangawat iti sukli na nakasupot. Dayta atigan naman ti tao akas lamang luklukaw. Kaya't na ti makalibre. Ang malas na ta nakasagana kan lakay. Madakaw na ni Sitaw. Ay nawaw. Apay akas ta tilangam.
Kasla damanan ka apam. Masurunak iti dayja Tata Flora. Anyat na pasama kaya. Kitain nyo matintin na suklik. Koyun sa amin. Kasano ang maibulsa day tangay? Anya? Nasayat kit di Tapno ada nakasagana pag playtime into nagpabagyo ka manan. Oho, sanay. Diya ko naglugan iti jeep na. Apaya na pudot ti ulom ke kwarta mo laeng mo dayta. Kwartangam sagpipisaw. Saan ka di aplanadom ti amen tapno makalibre ka no awan ti pagbarya ti driver. Nakarik na siguro matay di soan nagitugot iti coins. Nakababain. Inton sumarunaw, di ka ngamin agarame, di ti kalukwan. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, pletem kat bayadam, tapno padam a tao kat maragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.